أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و تمام به گلی حواله و گرن هجا گلی خاندوان برومت خدای دلوان دل و روح و مجی و بنور ایمان و قرآن روناهی بکه بخملینه و بگرینه جمروفن هیجا خناس و خداناس و مروفن بقارکتر مروفن کو گوتن و جیانوان و که هفبن خدا و توان و ما توان جوان بگرینه انشاءالله. یعنی حوالا ام گهشنا سیغا لن ینصره من لن ینصره خلاص کر ام گهشنا لن ینصره یعنی جداتی آوان او بنا معلومه او بنا مجهوله ایوی کریاری وی فعالی وی کفشه او فعالی وی کریاری وی نکفشه ندیاره تشتا کمه لن ینصره دا گود لن ینصره دا جه اینه تی گودن گلی حوالان لن مفردان دا پیشه تختزه بر تسنیو جمعان دا جی نوند بر تحصفه غیر هر دو نونان یعنی غیر اونا جمع منس غایبه جمع منس مخاطبه و دوار معنی داشتی گله گوهراندن چیت که گلی حوالا مثلا لن ینصره بریدا ینصرو بی معناوی چی بو یعنی مرکه کی نه آماده نه آن دما بیدا دبه آلی کرن دما لن داخل لسر بو گلی حوالا وی مدارعه که مشترک بی نابین حال و استقبال دا تخصیص به زمان استقبال کر یعنی گو دما بی تنه او تشبیک دیتن و یکیشی نفی کر نینی کر دما بیدا و محقق تیجی خصت دا گلی حوالا یعنی گو محقق مرکه کی نه آماده دما بی نایت آلی کرن یعنی دوار معنی دا گلک گوهراندن چه کر بله چندان جسمی بچوی که گلی حوالان لی تأثیر های باندو راوی مزنه یا حرفا لنه ام سیغای بکشین گلی حوالان لن ینصره لن ینصره لن ینصرو لن تنصره لن تنصره لن ینصرنه لن تنصره لن تنصره لن تنصرو لن تنصری لن تنصره لن تنصرنه لن انصره لن ننصره. لن ينصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال يعني لن ينصر فعل مضارع جالي حوالا نماضي وأمريه تأكيد نفي استقبال يعني دما به نفي دكه نيني دكه ومحقق دكه محققتي تختار نفي استقبال دا بناء مجهول يعني أبا نبنا معلومة يعني كرياري وي ندياره فاعل وي نكف شيء جالي حوالا كجيرا تركيته قلتن فاعل مجهول مفرد مذكر غائب و اف صيغه هنش بونا مفرد مذكر غائبه يعني ميركي تنه و غائبه يعني شخص سيمينه مخاطب و متكلم نينه معناسی و تاوی گلی حوالان البته یاردم olunmaz bir غائب gelecek zamanda yani muhakkak misuger merkeki ne amade dema be nay ali kiren لن ينصرا گلی اولان بریا لنه دا ينصرانه بی دما لن داخل السر بو نونه بره حذفه بی لن ينصرا فعل مضارع تأکید نفی استقبال بنای مجهول تثنیه مذکر غائب ایدی بی تثنیه گلی بیش بونا دو حمیر غائب معناسی البته yardım olunmazlar iki غائب erler gelecek zamanda yani muhakkak dو میرن نه آماده دما به نای نه آلی کرن لن ينصروا فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء مجهول جمع مذكر غائب يعني كوما ميرن ne amade manası elbette yardım olunmazlar cem'i gab erler gelecek zamanda muhakkak kuma meyren ne amade dema be nayne ali kirin len tunsara beri da len beriya leni da tunsaru bi geliye valan dema len hat bir peşi kısa zeber
فعل مضارع تأكید نفی الاستقبال بناء مجهول نه بناء معلومه مفرد مؤنث غائبه ایدی بی غائبه گله ول بیش بونا پیرکانش بونا حرمتانش بونا شنان معناسی البته یاردم olunmaz bir غائبه عورت gelecek zamanda yani jinke ki muhakkak misuger قطعی دما به نای عالی کردن لن تنصر فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال بناء مجهول تصنیه مؤنث غائبه yani düzcenin ne amade manası elbette yardım olunmazlar iki gaibe avretler gelecek zamanda muhakkak düzcenin ne amade ku şahsi siyaminin de mabe nayna ali kirin لن ينصرنا فعل مضارع تأكيد نفي الاستقبال بناء مجهول جمع مؤنث غائبه كما جنين ne amade manası elbette yardım olunmazlar cem'i gaibe avretler gelecek zamanda yani muhakkak kuma jenin ne amade dema be nayne ali kirin len tunsara geliye valam berida tunsaru bi len hatiye seri vi damixtiye fetha len yunsar neji yunsar nebi geliye valam leni tu banduri tu şek nekariye bike lara nuna damirane nuna damirane nayta hasib kirin len tunsara fiili mudare tekidi nefil istiqbal binay mechul tesniye müzekeri mukhatab ببخشین گلی اولا لن تنصره من نگود لن تنصره فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال بنای مجهول مفرد مذکر مخاطب یعنی جبونا میرکی کو پیشبر معرف دایر مخاطب معرفه معناسی البته yardım olunmazsın sen bir hadir gelecek zamanda muhakkak tüm merka amade ku پیشبر من دایی دما به تنای عالی کرن لن تنصره فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال بنای مجهول تسنیه مذکر غائب muhatap yani dümerin muhatap manası elbette yardım olunmazsınız sizler iki hadir erler gelecek zamanda muhakkak hun her dümerin amade demo be nayne ali kirin لن تنصروا فعل مضارع تأكيد نفي الاستقبال بناء مجهول جمع مذكر مخاطب kuma merin muhatabe manası elbette yardım olunmazsınız sizler cem'i hadir erler gelecek zamanda muhakkak hun kuma merin amade dema be nayne ali kirin len tunsari fiili mudari tekidi nefil istikbal binay mecul müfred muennesi muhatabe yani jinkeki ku muhatabeye peşberi merif daye jbunavi tebkaran nefsigaha manası elbette yardım olunmazsın sen bir hadire avret gelecek zamanda yani tu jinka amade peşberimin da muhatabimin tu dema be muhakkak noy ali kirin yani dve bila bala mervare keşandan len دفعله دا هم نینیتی چید که همجی میسوگرتی محققتی چید که و تخصیص زمان بیجی دیگه یعنی او مدارع کشیدی که بین حال و استقبال دا ویجوی حالت در تخینه تخصیص که خواست که تایبت که به دما بیرا لن تنصرا فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال بناء مجهول تسنیه مؤنث مخاطبه ایدی bir دو حبشن manası elbette yardım olunmazsınız sizler iki hadire avretler gelecek zamanda yani hun her du jinin muhatap hadir peşberi min da ku amadenin hun muhakkak nayne ali kirin dema beda len tunsarna geliye valan beri de tunsar nebi لالت تو تأثیر اکیل سر نکاریا بکه لارا او نونا هانی نونا ضمیر جراتی گوتو نونا ضمیر جی نای حذف کرن لن تنصرنا فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال بنای مجهول جمع مؤنث مخاطبه معناسی البته yardım olunmazsınız sizler cem'i hadire avretler gelecek zamanda muhakkak hun kuma jinin amade dema be nayne ali kirin لن انصرا فعل مضارع تأکید نفی الاستقبال yani نفی استقبال تأکید که دما به نفیاوی یعنی نیمیتیاوی محقق که محقق نابد بجا بنای مجهول نفس متکلم وحده معناسی البته yardım olunmazم ben gelecek zamanda محقق از نایم عالی کرن یعنی کسی که عالی کاریا من ناگه محقق اما کی عالی کاریا من ناگه او نکفشه او ندیاره لن ننصر فعل مضارع تأكيد نفي الاستقبال بناء مجهول نفس متكلم على الغير يعني دجال اخفتوانه دجال متكلمه kesin دنج برهنه معناسی البته yardım olunmaz biz gelecek zamanda muhakkak emnayne ali kirin muhakkak emnayne ali kirin geli havalan ve merif henek fiilin denecil servi kıyas beke mesela ger wara guten
محقق دما به از نایم در خستن ده چی وره گوتن لن اخرجه محقق دما به هون جوی گنده ناینه در خستن چی تی گوتن عربی لن تخرجو من هذه القرية جوی گنده ها هون ناینه در خستن هون کما میرین آماده گر وره گوتن کما جن نه آماده محقق وی ولات ناینه در خستن چی تی گوتن لن یخرجن من هذا الوطن گر وره گوتن محقق او کما میره نه آماده جوی گنده ناینه در خستن ده چی وره گوتن لن یخرجو من البیت لن یخرجو من هذا البيت آنجی جوی خانی که وره گوتن لن یخرجو من هذا البيت بفی اوی گلی اوالان گلک فعلا سری قیاس بکن دا که ذهن اوه چیتر وبه هون چیتر عربی را آماده ببن ذهن اخوه روح اخوه را حاضر بکن خدای دلوان حس کرنا علم پیروز حس کرنا حقیقت حس کرنا عدالت دلوته وانده شیرین بکه علمکی به عمل علمکی به اخلاص علمکی کجبون خزمته هم بکار بینن علمکی وصا نصیب و بکه و ده حد و جهان دا سرفراز بکه حفظ واج شر ظالمان بکه انشاءالله امانت خدا بمینن ده خیر و خوشیه دا